Ngile sikude lokuhamba kakuthi. Ngathothi ulele so. Fika lo mntana kumbe ufuze bani. Sihambe emanzini sindo angake nemdala kona ukazihlalele endlini. Wena simchiyelene. Wena secret. Ngivuka la wena. Akakhanyi nje ukuthi ungathi khona la. Ngizamuza selahlisa kuda. Lo mntwana ukabasa, Hayi lo mntwana lo umuntu. Yule lo. Aya. Umntwana lo akabasa kunje. Sinase sisivela ukhamanzi. Mina usikhathi yana ngalala kunje. Phela ekitchen la amlo kabasa ngikhangile lo ivele umntwana le umntwana lo asha kuze kube wena mntana kankulu yaze khona into ezingakhulunywa ngisho ke le wena mntwana wena khathula kulele kunje kama umfazi ngalala lilanga lize libe nje emsekela ngithi ngene endlini hayi yona indibana le ngani isibaya sengulube secret uright kodwa wena mntwana umfazi othawuzayenza nalo siyolala ingane zelibe nje hayi kama shaya umuntu wena ongatshona edlalisana lenkomo zakhe ethi zolobola umfazi lo bani umfazi onje umuntu ehlenge nje ukuzineka kuzenwa iqolo umfazi kenza njalo bathi uright kahle kodwa secret akuvuke lapho uthi ukuzenza ubona nenzaba le ndaba lokuthi lokhu uzenza ngani niyagula akuvuke lapho ngilabona bakho abantwana abancane akwenza uvuka sifuna ukwathi theater nasivela kukhamanzi le akwenza ngifuna ukuthi manje ngapha ngithola usuvukile lapha Ukungazi kufana lokufa. Mama ungenza lokhu umphathi kobuhlungu obungaka ngoba akakwazi. Aqinisile nxa bethu ungazi ufana lokufa. Mbali. Suhamba wabuya. Hey, ndoda lisangichisanga kanjilanga. Hey, chisa. Yazi lazo langichisa ilanga zazi. Wonile nje uphuma ngapha ukuthi Ukuthenga izinto lokhu ndoda. Kodwa sisathini vele ngumsebenzi. asingibambe umsebenzi. Singayenza. Kodwa lishona njani bantu? Hayi siyatshona silikhona lokho kungatheni. Uzathini? Njengoba sisemhlabeni nje. Yazi ukuthi khonapha bese ngicabanga okunye ndoda. Ngibize umntwana lwani unobantu ungane la secret la. Oh right. Ukuthi enye angasitshela something ebambekayo lwana. Ukuthi sengaba lolwazi alalo Abantwana abana bebenje bebambeka. Hanju. Hey, kodwa lapho ucabangile. Ucabangile mngani. Uyabona lapha siyaphuma lento ebambekayo. Siyaphuma lento ebambekayo sifuna uyakhumbula mhla sibuye sifeni. Unomalwane owasijikelayo lwana oyakhelane lanto bona secret. Ngusomangasi lwana. Uyakwazi ukuthi umama lanto wayikhulumayo. Uyabunanzelela lesimo sika secret ukuthi sinjani. Uthonjalo. Inanzelela amagama akhe. Wakhumbule kahle. Hayi mina ngamkholwa. Ngamkholwa sibili manje mawususithi ubiza umntwana lwa. Hayi bambala. Hayi mina ndoda lapha sibili bambala. Umama lwana nzaye ngakuthatha uyinto likhana ngakubeka enhlizweni. Wey Hayi asidalwa ngokufanana phela. Asidalwa ngokufananayo sibili. Omunye umuntu uyathatha into ahlayithathele phezulu, ihlibe sesifubeni phezulu. Utsho njalo? Wena nje wabona ukuthi kasayibeka ngaka. Hayi angithi labana ngomakhelwane. Babekhangele yonke into eyenzakalayo baqinisile. So nithi umntwana lapha nithe ambizeleni unobantu anytime engafika la. Hayi simbuza kuze siza ukuthi yena angabusitshelani. Hayi lapho ucabangile. Asimlinde. Anti asimlinde sibili. Lamba ngabe ngizivela khona. Hayi mina vela ngeke ngikwane. Bani ngena? Jonile. Yebo. Hlala lapha mntanami. Kambe ngabe lishona njani? Sonile nobantu utshona njani? Hayi ngitshona mina.
zinjani izifundo zakho? Hayi izifundo zami ku-right Sibili. Angicomplaini lutho. Kuhle sisi. Njani kuma-sports libhizi? Ama-sports kumnandi. Ngakho bona phela la ungasabambeki kuma-sports. Hayi kodwa liyasijabulisa abantwana bethu. Liyasijabulisa Sibili ngendlela eliyenza ngakhona kuma-sports. Kuhle kodwa ukuthi emabhukwini la. Hayi mina khona khona. Yikudlala. Yikudlala lina nabantu. Sebekhulisa wona ama-sports kuphela. Hayi laba ama-performances zenu lapha sizama ukwakhangela yikho sikubizele khona nobantu. Hayi performance yena ayiyenzi kahle manje omngane wakho lina phela belizidala phala eklasini. Kwenzakalani? Hayi ukuthi amalanga awafanani. Njani? Hayi isikhathi vele first term ungathi second vele uzibone namhlanje ethi number 1 sasuzibone sengivala umnyango eklasini. Amalanga awafanani Sibili. Nanzi sisi into yakho le. Hayi yikudlala kwabantwana. Kodwa ke kombile laba. Bona ngabathemba amankazana. Hayi vele abathembisi laba. Bahlala bebabili ukuthi utshintshe ngesikhathi esincane kanjani. Lapha bahamba khona bahamba bebabili. Kuhamba njani? Sile besilithengile shuma nobantu. Bese sizama ukutshintsha. Ngoba besingaboni Sibili ukuthi performance yethu isiwe ngaleyo ndlela. Hayi tshintshani asingakaboni Sibili. Kuhamba njani ngomngane wakho la yikho sikubizele khona wena phela useduze kakhulu secret. Secret ngani kayenzi kahle. Emabhukwini awuseka lutho. Khona ukuhlala kwakhe ngathi unulubele uhamba njani? Wena umbona kungaba kwazi. Awu secret alami ngibona nje umuntu osewatshintsha kakhulu Sibili. Ngoba la nxa sidlala Sibili, awu secret asewatshintsha mina. Nxa sidlala wawukwazi ukuthi uSecret Sibili nguye umuntu othi nxa kuthiwa first pick ayifiki secret ngoba secret waye umuntu odlala ibhola. Khathesi usetshone dalela umngane wami. Angazi Sibili. Akukho yini yake kutshele khona okubambekayo ukuthi kumbe kuyamkhathaza kumbe nje zonke nje izinto ohlangana lazo nje empilweni akukho yake kutshele khona njengomngane. uSecret ngake ngambuza Sibili ngelinye ilanga Sibili. Ngathi kade mngane wami uhamba njani? Walamalanga Sibili udlaleni uyabudanile. Ngambuza ngamncenga uthi umngane wami ngamncenga lokho ngavuma. Ambuzisisa Sibili because kwesinye isikhathi lesikhathi Sibili wabuya Sibili happy umngane wami esikole. Ngathi yana umngane wami uzantshela. Sengiyambuze ngathi uthi ngiyambuza vele yahle ngizondile ethi hayi nahlala ngitshela ukuthi akula lutho. So ngazange ngivele kwantshela uthona sithi akula lutho la ngazi ngathi mina yenza ukuthi manje okurong kuyini ukuthi ungakibo khona pha ngikwazi Sibili ngoba kazake nje Sibili ngakibo ukuthi namhla kumbe kutheni namhla kutheni kazake ngitshele Sibili. Hayi kodwa ungasifihleli mntanami. Uma kukhona ungafihli. Thina singakwazi ukuthi silikhiphe kulesi simo elabelikiso lomngane wakho. Ungasifihleli Sibili. Njalo thina sizo sithi singakubuza la sihambe seku secret. Hayi asingeke sikwenze. Yikho lapha sidinga nje icebo ukuthi sibonisane ukuthi kanti ngabe hluthwa yikuyini. La uma kukhona okwazi usitshele sikwazi ukuthi sincedisane ngoba nxa silapha singabazali bethu siyabe silikhangela labo laphaya. Hayi nanxa ezantshela Sibili hayi ngibenza lazi so wakhathi esivele akulanda ngitshela yona ngaze ngithi mngane adlavela zonke. So hayi inganyazisa la menza ngitshela ukuthi kuyini kodwa abe mahleza wona umuntu wakho ukuthi nje. Hayi ikhona into ekhona vele esikhathini esiningi abantwana abangamantombazana ungabona umntwana sesiba njalo kukhona ukuhlukuluzwa okukhona. Umntwana oyintombazane ngamajaha manje amajaha akambe shuwa mbalise ngakwenza ube njalo. Abantwana bamanje ngoba bengaba lamajaha sebehlanya abasalalela abazali abasalalela esikolo. Lwana umuntu ngathi ikhona into emidlayo emhlukumezayo. Asokuthula kwenjabulo lokha. Manxa nawe ke engakaza ukuchathekile asisakwazi. Umngane mayengakaze umtshele
Alright mntanami. Kunzima. Sicela nizame ukuyajinja emabhukwini la ukhulukhulumisane laye. Umngane wakho umbonise lapha nalaphaya. Kodwa nxa ngaba khona kutshoyo ungayekeli ukuthi usitshele. Usazi. Angizalazisa sibili ngantshela. Hayi kulungile. Alright. Lisale kahle bakithi. Indaba yomntwana lo unzima wena. Manje kuyini? Kanti mayizahlula umngane wakhe. Umngane wakhe umuntu ohlala bebonke. Senze njani? Kuyamela vele sivele siqonde khona ekhaya. Siyahamba ngomzila. Indaba le kumele sihlale phezukwayo. Ngoba into isiphetho esizaba khona. Umntwana lo ngendlela okhanya ihlukumezeka ngakhona uzazibulala. Uzazibulala. Ngendlela sokugcwele ngakhona lezi suku ngabantwana kwenza njalo. Ngabantwana abahlukunyezwayo. Baphetha njalo sebezibulala ngoba bebe bengasitholisisekeli. Anti. Abangasitholi. Ya secret man. Umntwana obenjana. Hayi indaba kaSecret yaze yandlalisa nzima shem. Esikolo ababalisi bambuza. Ithi ngiyathi sengijayeza sengiye ekhaya bambiza ezindlini. Hayi. Yazi sengihamba ngikhuluma indawo yonke lethi ungazange ngikwananga mina. Yo. Yazi uba lo mngane. Mbeyilo naleli ibizo lakhe lithi Secret phela yazi. Sometimes ibe ngathi ibizo lakho ngubani la vele uqinisa usiba libizo lakho lonini. Yazi sefika yonke into akasangitsheli. Phela mina sakwazi ukuthi vele umsebenzi oba umngane kade vele kahle yikuyini. Hayi Secret indaba yakhe hayi mina simbowa semfuba kwazi athe sibila athe simlesiqiniseko athe semfuba kwazi ukuthi kathi vele indaba yakhe mina into zamajida benje ukuthi ndoda nje amajida ekazi akho umpombo ukuthula nje ukuthula wonke umuntu esigabeni sebuza athi uhamba njani sokufika licala yena oba umngane. Hayi somele ngibe kwazi sibili khathesi. Khathesi sibili kweshuwa athi singiqinisile sibili hayi kuzamela ntshele eziyafomba kafuna khathesi somela ntshele sibili ngoba hayi akusicala phe ukuthi ngangikhetha uba umngane so ngandicala hayi. Sondelani babalisi linathi. Lapha lithi kuyadinga yini isigubhu. Lasinduzela khatshana lokho kuyiphe noma linathele phakathi vele ngiyokugeza. Siyabonga shumuso ongaka shuwa. Kanti libuya ngaphi kunje ababalisi bakulamalanga. Alisayisabi vele ukuhamba kumnyama kunje. Bombele nginathi. Ngoba selikhotheme shu. Sizathi.
bani? Sebabamba izandla. Hey njengoba lathi singawabalisi balapha. Umntana watshonelwa ngumama ngikho lapha esigabeni sethu. Usikhathi. Watshonelwa. Ngihlezi ngitsho. Yimi mina uNtethena lo mngani kalona uMankosi eladibana laye ngalelala ngoba ngitshela yini ababalisi eladibana lo mngani wami. That day lapha nanti. Like lafika lifuna ukubona uSecret. Lifuna ukubona abazali baka Secret. Ngiyela ngasisuke emgcwabeni. Ekhuluma ngoNtete imongani kaMankosi. Secret ayileze lithutsha lazo. Khona apha vele besingakwazi ukuthi hayi kunzima phela. Kunzima phela. Besingakwazi ukuthi umama ezatheza naye. Alokunye okumangalisa yena lwana umfazi. Manje kunjani Hayi akula umuntu otshonileyo lapha. Umama kaSikriyo uyaphila. So lapha lithi ukuthi sibesilayo imizolo umama kaSecret lazi ukuthi into ezenzakala kulelana khaya ziningi laba balisi. Ziningi kakhulu. Kanti libona lo mntwana wakhona secikicikizekile. Lina lake la ubona umuzo lensingizo ukuthi insingizo emini libalele. Vela kuchoko njalo hayi akwenye sikuzweni hayi isingizi lokho kuhlolayo zabathi kuthiwa engaveli ibonakala ekhaya uyinyaka isithi kukhulu okuzayo ayikho le ndaba yokuthi ngizuna kaSecret uyakufa Bulawayo yini ehlile kukufa ngesikhathi indaba yokuthi abantwana laba bathele yasobala Bulawayo yini kathi phela kunengi okulapha hayi yena kodwa kuphila udlala kunzima ukuphakathi lapha kunzima yebo hayi besingakwazi manje sekuyindaba esayithini ngoba thina besithi siyakhona ngathi sisukuma nje vele ohlala isiphendukele cause vele ukufana lokuzidlalisela isikhathi lapho kuyakhona hayi bayi hayi siyabonga ke bomama kungasenani sizwile thina sibonga nje kuphela uthando lona ndeliphakamela phezulu sizathini ngoba ngumntwana abafundileyo sibazi besenza njengani vele bavele bezikhethe ayibona abantu laba alina lilobuntu sibili babalisikazi hayi siyabonga uthando lona kodwa kwemfa hayi kumbe lingasidlula makuthi kumbe liyabe lifuna lana ukuthi licha ukololo siyebakhulumisa phela asibongile kakhulu ngoba phela akuyenzi lokuthi lihle libone ukuthi kanti vele engxenye lina nje abantu abafundileyo anti lihle libone ukuthi kanti vele khona kuthani kuona lana umuzi ngoba kukhulu okwenzakala kulela kukhulu sibili mina Ntete lo isiphethe zonke ukuthi nje ukuthi ngizivavuvavule kathesa akuvumi hamba nini naliyezibonela lisicebise thina njengababalisi sifana lokuthi singabazali bakaSecret hayi kuqathekile ukuthi nizibonela kusasa kuzabe sokuthiwa uNtete kwathi ntina hambani liyezibonela sibili khona ngala hayi asibongile khona okhela isitshele khona kambe besiyafika sisithini ithini lathi sipompa ilanga selitshonile shu mkade yayizwa ngaka senza sisibiyele yayibona le ndaba lesisusa le indaba lempande sibile ngikutshela ngithi ngizakubona khona lapha sokulindele mahlezi ngale sithi sikhuluma indaba yomntwana lana ngilimele umbona khona phela indaba le asindaba encane le ayisenze njani ngihleli khona lapha ngiphelele ngihlule ukuthi ngenze nani benti thatha amabhukwana ngeke khona ngabe besithi uzobafonela nti nguwatholile inamba lana kumele bafonele wale asindaba encane le phela asifone i-airtime namhlanje ngifakile ndawo kodwa khona lapho ngisokuthi kathi khulumusenza yebo ngi-ayona imali mahlezi abuye
Mahlezi usabhizi ngale ndlini yokulokunye okwenzayo. Yaba ngu-anonymous, ungazivezi into lezi zinto ziyahlupha. Hayi, akucabange wena sebesibophisile laba bantu. Ayekele wena into leyo. Hayi ungayekeli. Umntwana nomuntu uhawulisa njani? Alright. Asindaba encane phela leyo. Yekela ngifone. Ngoba akulanto esingayenza la. Ayibanjwe yazi. Ayibanjwa. Ukuthi yiyo kumphambanisile. Izami. Nxa ungasiyo anti nalo mfonela uzakutshela. Ayazi indaba le emakhaya so. Hayi kunzima. Yini kanti phela wenzakala la? Hayi kunzima. Hayi kunzima shem. Nansi. Shay, you can take the call. Hello? Hello? Ngabe ngikhuluma nenhlanganiso ekhangela ngokuhlukuluzwa kwabantwana. Alright. Sila umntwana besikhangela ngathi ngumntwana ohlukuluzwayo nje endaweni zemakhaya. Hayi siyabonga khona lokho bengifuna ukukuzwa kuphela ukuthi singabe sisenhlanganisweni eyiyo yini. Kodwa sikucela kakhulu ukuthi siyacela ukuthi lingasivezi entweni le anti liyakwazi lathi sisemsebenzini bezothi sivikele amalungelo ethu emsebenzi. Manje lapha sincedisana njani njengoba nakalizisho ukuthi lingubani njalo lingaphi kwendawo? Okay, ithini ke ngilibizele inamba zomlicingo lethu elingathunyelwa khona imessage. Ngiyabonga kakhulu. Bathi ngithathile. Alright, Okay, 0786 599 069. Hayi siyabonga kakhulu. Mina esenza wenza ngizafaka umlayezo yena le namba ngipha yona. Siyacela shwa asifuni ukuphelelwa yimisebenzi. Kodwa ke sikhangelele ukuthi umntana lo wazuza ukuncediswa ngoba siyambona ukuthi umntana ongathi uhlukuluziwe. Lezifundweni lapha hayi. Hayi, lapho akulahlupho thina si well trained mama and we are professionals. Siyakwazi ukuhandle ama cases afana nalawo. Hayi. Yekela ngifake kumlayezo kuwe. Siyabonga. Is everything okay, Jane? Alright. Umuntu ofonayo lapha akazisho ukuthi ubani lokuthi indawo kule case le yakhuluma ngayo kungaphi. Kodwa uthi kunomntwana ohlukuluzwayo. Ube lesifiso sokuthi sikwazi ukubancedisa. So ngikunika i-cell number yethu ukuthi uyofaka i-message nje bese ufaka i-message. Kodwa asikosho ukuthi uzayifaka kumbe nasozayifaka. Hayi, let's keep our fingers crossed. As long yena ethe uza kuthumela i-message. Ngiyakholwa mina ukuthi uzayifaka i-message. Yeah. Because honestly, we need to assist in this case. Umsebenzi wethu ngoba engayekela ukufaka i-message. Hayi uzayifaka. Mina ngilethemba sibili ukuthi i-message leyo uzayifaka. Antumphili ina. Ngimphile kodwa ukuthi uzafaka i-message. Awuyayifaka. Ngoba akafuni ukuzisho ukuthi ungubani. Okay, thank you, sir. Jane, Asada Settings. Another case. Related to this? Yes. Another case. Yeah. Alright. I guess we sit in Jova Low and just wait a moment. Which one? Here. Yes. I know this one. Yeah. Yes, ungadlula inembu siyakhona lephambili. Salonga usipepha rota. I know this one. Yes. So, ongakwenza wena nje khathesi. Please call the school. Umtshele ukuthi siyabuya nge-Wednesday
and uzaphika yini call nje bese expose information nje so ile nje asizame because we need to assist this girl as soon as possible. So umfonele umtshele ukuthi siyabuya nge-Wednesday nxa bona be-free ukuthi sibuye nge-Wednesday then thina Tuesday sesikhuluma le-security kwenzela ukuthi sihambe sile-security. Yangena? No answer. Oh my God. Hey. Keep on trying, please. Yes. I think so. Hello. Hello? Sengiyibonile imessage sibonile kakhulu so bengicela ukuba kwazi ukuthi singakwazi ukufika khona ngapho ngolesithathu sikwazi ukuthi sincedisane. Hayi lingakhululeka lona lolu suku elulufakayo lwangolesithathu lu-right kakhulu. Hayi thina sifika nje kube ngani ngamahunga esikwazileyo sasukumela phezulu njenge-organization. Hayi sizafika ngolesithathu le team yami khona ngapha. Hayi kulungile siyabonga kakhulu. Hayi kulungile siyabonga. Okay. Kuyahambeka ngolesithathu. Ngathi ngiyacabanga ukuthi ubaba ngikhona lo ukuthi ngeke yimi anokugebenga ngoba indawo leyana ayilabantu aba-right. No, we need the security. So on Tuesday, on Tuesday we'll have to visit the security for appointment yangi Wednesday. Sibabuya lapha ngolesithathu so kumele thina ke silungile. Manje zafika ithini indaba le? Weda kumele ngabekazi. Hayi but ayiyalunga. Icebo lizazakha lapha izinto azilungiswe. Usisusa la umsebenzini. Hayi but sungethulileke lokho obekungisinda shem. Usemahlombe. Akungiphalisa into zami lezi. Umntwana usemahlombe suyethuliwe. Lokho kunye senza nje sengubona. Infidel.